Tini seng bisa munjo agini DM kesam office joint demarcation bagai SDM kam sini ADC authority rogai tai sini bubagra in front of the bubagra kasih meeting ka meeting ni bising tu sajak aja borong thani kuno final map rei borok nogor panchayat gusar pora borok khaimanja ar sini ADC government ni theke sing already map sini map tongo map ni motike sing khaidi ni sing borong rujak ar tasara borok map khaime ko nogor panchayat baghe khaine ma bono tuinai fruitful discussion ka bubagra SDM sahib sing event tabo je panchayat GP ni je nahar jak tomoni sini ADC ere nahar lang thang maragi abon mo sing case khaine sing high court case khaine oni bagini sing dinor discussion ka ar joint demarcation bor khaina mane sing map san ka bor khaimalia tar mane bor tabuk haine hai map ni bagai SDM saboni map ni bagai je bor higher authority wo map san hore bor ab khayona ni sa bong map sin map bai bong map inda mile gese nogor panchayat ngai ble sing nayo ADC area na roi sing nogor panchayat khaya inge bor sawo sino mono roi nanai pho je sini o je tongmon agin omon tui na di ni sing saka omo tui nanai pho inge tanu joint verification nangba sing joint verification khaya ko bong tau bor map khage sin map bai bong map mi de mili naine ab jodi mili yange sing nogor panchayat khagen area sing kodo case khane yes obviously bubagra to bubagra je samana abone lagon thanai as a non political ngine segoron public ngine sing to tin tipra mothani chibe oro phaya tini to oro CPM bo phaya BJP ni phaya ei congress bo phaya tamni mane sing tipra sa oron thangsang na tipra sa ora ang BJP ang tipra mo thang CPM ni tonghake jibono hano rakha khaimai ni hachiko mo বিশেষ খাইনে সিন বুবাগর কং সালাম ব্লেন হামবে